I država konječno počne rješovati problem, kotri sama napravila, pitajuše mali akcionere buvših poljoprivrednih kombinatoh i zadrugare kotri už da skeljo razpovtorjuju istu pripovetku. Keď še privatizovali poljoprivredni podprijemstva, nezakonito predati za družni majetok, kotri oni pitaju nazad. Tiž vymahaju, že bi država perše prepatrela predavanje poljoprivrednih kombinatoh, kotri akvarija, predati na nezakoniti sposob i že bi agencije odvitovali co predali, poneže tvrdza že nje predali poljoprivrednu žem. Postoji dokumentacija da je Zadružni savez Srbije upozoravao agenciju za privatizaciju da postoji tu u toj firmi postoji zadružna zemlja, međutim agencija se to oglušila, sve ih je stavila u društvenu zemlju. Postoji jedna obstrukcija državnih organa da se taj proces efikasno razreši. Očigledno da je tu neophodan jasan stav države po tom pitanju zato što je država zapravo neposredno doprinela da do toga dođe i ona je dužna da preduzme korake da se, tu se radi o preko 100.000 hektara zadružne zemlje. Ta vrednost je danas preko milijardu evra. Zoz Ministerstva poljoprivredi nje dodvitu kediše toto pitanje najze nad njovim šore, a Upravni sud pomali rišuje započati postupki za drugaroh, kotri porihtani svoje prava hljadac i na sudu u Strasburu.